gate zabangwane kanti sibisiwe segaleleka khona-ke la emzini wamakhwaza kwanjinji sikhona-ke manje sesithembuleka ukuthi kasenze intro sishisa ngaphathi ubone ukuthi kwenzakalani manje-ke before nje siqhubeke zonke izinto kodwa asikudonselele ngaye njengamanje okuyena uzosichaza nje ukuthi ungubani njengamanje sikubingelele kunjani siyaphila kakhulu siyaphila sathini kubingelela kule emakhaya besiyachazi ngubani wakabani ngizobingelela nakubabukeli emakhaya lo uceliswa wakagumede isibonge abathi intombi uzileke mbona ekhaya ukuthi uyintombi uyahlola yabona imvunulo ayigqokile njengamanje nazi intombi kwi-background yethu uyayibona ziyasihlabelela njengamanje kuhlakane nje namhlanje ngayo intombi ke bakithi-ke yakhona-ke kagumede ungena-ke uceliswa mhlawumbe namhlanje awuchaze kwenzakalani namhlanje kahle kahle kuzobungazwa noma ngingathi kuzoselebrethwa ubuntombi bami kahle kahle abazali babona ukuthi ngisagcinile ngaze ngifike eminyakeni ya mhlawumbe awuchaze nokulula nembonelula mhlawumbe noma uyintombi khona umuntu wesifazane uyaphatha umuntu wesilisa uyahamba ngesikoleni mhlawumbe ahambe emsebenzini uhamba phakathi kwabantu besilisa nokunjani mhlawumbe ukuzigcina ukuthi mina ngifuna usiphethe ngizigcine nje kuyintombi ngokwamakazi kwaba ngokugcina ngoba le nto le yaqala la lethi sengathona ukuthi ngabona ukuthi alright, sisho ngihamba ngemuzi ngizobona ukuthi isuke ngaphansi kwena bikade kuwena ngizobona ukuthi mhlawumbe uzuye lapha namhlanje mhlawumbe neyintombi mhlawumbe ngabe mhlawumbe ngothingela kazali yebo nesisiqulu ukuthi manje ngigcina mhlawumbe lezi zintombi ngisho so ngingasho ngithi ngaba ngase ngayela ukuthi ngiyozama ukubona nasekhaya ukuthi alright ke sizwile ngomthombo ngaphakathi ngendlebenge nje ukuthi umzalwane yakholwa usibisiwe igama likaJesu mhlawumbe ubuntombi bakho mhlawumbe njengomzalwane wathini mhlawumbe kwabanye abantu bathi mhlawumbe umzalwane phela ivangeli kuphela mhlawumbe asikudinga ukuthi uhambe uye entombini phela then after lokho bese ugqugquzela abanye-ke engathi hambe uyigcine bahambe nomantombazane amanye emhlolweni ngingathi ivangeli kulejene engayikhethela ngoba ukuyigcina kodwa kukho konke ngisisho umuntu ukuthi ngiyigcine so ngingathi ekholweni aze kuyiphazamise ndawo futhi akazi ukuthi ukuba yitshitshi uku-aligna kahle nokuba yikhona ngoba ngikholwa ukuthi khona izwi umzimba wethu ithempeli kaNkulunkulu so uNkulunkulu ila aduwela khona so ngikholwa ukuthi lento le iyahambisana yenza ngendlela yami umntwana ahlezi ekhaya ongakayi ungathini umgqugquzela amazwi akasondele entombini ahlale entombi hlala nezinye intombi ngathi nje ukhathalele ngoba uthola ithembe elisha njalo ngoba alikho ngishiphithele ukuthi mhlawumbe nginase ngimithe ngibe nenkinga yokuthi ngiye esikole ngathi nje uma intombi ehlala ekhaya ukukhuthalela ukuthi uhlanganyele nezinye intombi bese ukwazi ukurevive nawo